Nyakufa yamanywa nka Tusime Benon w'emyaka 20 y'obukuru enzarwa ya Nyantungu Karuro omuri Rubindi kandi yabahekere Kabugumira Innocent aha pikipiki y'ekika ky'abajaji boxer UED 185V Abaatomerwa omuvugi w'empaka Jasmangat wabanavuga Mitsubishi namba UAS Rwenda X ahari burere sel bisya parish omukachwampare itwe nk'abatakaba bari hihi twareba buzumangu ahabwo itwa abantu butakozesa bugabe bwitu nko kuba ko batugambire nico cyaretero kutomerwa konga kutwakuguma tugendera hamaranga ogukuba gutirwe nintekateka nkunke bitu byakubirembe baho abe nakanakira Rubindi bo naka makanika wapchi mbweni yaine picharo kuvuga kurabara bo mu ruguto yaheza kundabo nyongu meraho nyemerire kuya yaheza naza kurenga katembo haruguru motoka ehinda kuri ruguru acwekana sana za kuzo mukono gwe motoka nto yamutahiramu ikamureta kamukurde kamusya kunifi abataka abayerebera gabo nibagira ngo Nyakufa yabanza kutwara omushiki nikwe okumurabura okurugo mu nkuto konka we amatu yagayigateramwe ebiti nikwe kugaruka akatwara omushabazo ndijo owija kugwa nawe omuri butandweji Opus Justin omudumizi w'ebyiruka byahankuzo wawe cyanga cha Riz yagira ngo Nyakufa yabura kuratira ebiragiro by'ibaba batireho ngabe byo kwerinda ahabari yabo abarokorisa umuhanda ahemotoka z'impaka zabaniziraba eki yagira ngo abantu bashemere kutwara amagara gabo nkakikuru haba hariho emizano nkeji bwe badekirira ekiro kuveri waguru nesinkana pichipichi eranga umugoba wayo Yasobode kusematuka yafiridde wera maiti twajijone twala tujitute mu Mbarara rifaro Jasmangat hamwe na yaba namuragirira orukuto bo tubatunga butabona okuya emotoka yabo niyo yasisikara motoka ya polisi yayiseewo ngelabula abantu ngebadde ko basirikane ne ba marshals uzako kulabula abantu kati eno ngabwe yise motoka z'empaka zo zigoberera zijja naye kyamukiza bubinki kino kyatuseho omubiri gwa Nyakufa gwatwarwa omukabafu ahirwarwe rukure lyambarara kandi no yabahekere bamwirukangiza omwirwaro nde Michael tumwakire abwa TV West agacyenchwire